Dragi naši mališani, srdačno vas pozdravljamo i ove srijede u još jednom online druženju sa malim ambasadorima. Vi se mene sjećate od prošloga puta, moje ime je Haris. Prošli put smo govorili o pismima u našoj zemlji koja smo koristili tokom prošlosti i kao što smo obećali, svaki naredni put spremamo vam po još jednu novu, zanimljivu epizodu u kojoj ćemo naučiti nešto novo iz tradicije, bogate tradicije i kulture naše zemlje. Međutim, ja niti večeras nisam sam, sa mnom je moja prijateljica, vama već poznato lice, ali evo neka se i moja prijateljica sama predstavi. Pozdrav mališani, ja sam Ajla i veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras sa Harisom i što ćemo i večeras obraditi jednu jako zanimljivu temu, to jest narodna nošnja, odnosno kako smo i nazvali odjenimo ruho tradicije. Ja, kako divan naziv. Ja pretpostavljam da dok je ovo tradicija bit će nešto tako opet zanimljivo. Pa imamo bogato, imamo se čime ponositi, tako da smo evo za večeras odabrali nošnju. Jo, kako divno. Pa hajde onda, Ajla, da najprije krenemo od najjednostavnije, da kažemo šta je to zapravo narodna nošnja, tako, da vidimo šta bi to moglo biti. Može, naravno. Dakle, narodna nošnja je obično naziv za tradicijsku i povijesnu odjeću. Nošnje postoje uglavnom unutar pojedinih regija, država ili članova neke skupine, kao što su etničke skupine. A ja imam jedno pitanje, Ajla, evo odmah na početku. Je li ta nošnja, mislim ja prema ovome što vidim na slikama, mogu pretpostaviti da ona bila raznolika? Je li ona bila jedinstvena za cijelu našu zemlju ili se razlikovala? Nije bila jedinstvena, bila je jako raznolika i nekako što dublje ulazimo u analizu ove teme, shvatamo zapravo koliko se ta narodna nošnja razlikovala ne od regije do regije, već od mjesta do mjesta, od sela do sela, grada do grada. Dakle, svako mjesto je imalo nešto specifično za svoju narodnu nošnju. Dakle, ovdje vidimo taj neki crtež, prikaz ili tako. Znači, to je odjeća koja se zapravo nosila u prošlosti, ili tako? Jeste, tako je. Danas nećemo sresti nikoga ko šeta ulicom i nosi narodnu nošnju, ali opet postoje ljudi koji čuvaju tu tradiciju, ali o njima ćemo nešto kasnije, nećemo naprijed govoriti. To ćemo pitanje, odnosno to ćemo zapisati pa za kasnije ćemo reći. Kao i prošli put, dobro. Pa hajde onda, evo, rekli smo šta je to narodna nošnja, hajde da vidimo kakve su to vrsta nošnje, kako se ona dijeli inače, šta možemo reći? Pa nošnja generalno u globalu ima kao te neke dvije glavne podjele, dijeli se na gradsku i seosku i na svečanu i radnu, s tim da u našoj zemlji imamo nailazimo na nekoliko tipova narodnih nošnji koje su pretežno vezane za ta neka seoska podneblja. Dakle, dijelimo ih na posavski tip. Posavski tip obuhvata desni dio obale Save i donji tok rijeke Une. Dinarski tip obuhvata zapadnu Bosnu i Hercegovinu, dakle ovdje zapadna Bosna i Hercegovina, i srednjobosanski tip koji je, možemo reći, možda i najrasprostranjeniji jer obuhvata baš neka velika područja oko rijeke Bosne, Drine na istoku, dolinom Lašve na zapadu prema Travniku, pa čak i uzima neke predjele obale rijeke Vrbas. Spomenula si ovdje svečanu i radnu odjeću. Pretpostavljam da je bilo i nekih znatnih razlika u samoj izradi. Jeste, tako je. Da, svečana narodna nošnja je bila kompleksnija za napraviti, a moram svakako napomenuti da su većinu tih narodnih nošnji izrađivale žene na selu, a neke njene dijelove stvarale su vješte ruke gradskih zanatlija. Dobro, i o tome ćemo svakako još kasnije, ali evo samo onako da kažemo to. I sad mi u Bosni i Hercegovini imamo, spomenuli smo više puta, imali smo više naroda, više i čak i neke sitne razlike među njima, pa hajde vidimo što nam to možemo reći ovdje. Evo, dakle, u našoj državi razlikujemo svakako bošnjačku, hrvatsku i srpsku narodnu nošnju, tačnije muslimansku, katoličku i pravoslavnu, s tim da čak i ove
dakle, ovi tipovi nošnje imaju svoje podjele, pa recimo za hrvatsku i pravoslavnu možemo izdvojiti, ima ih mnogo, ali možemo izdvojiti recimo banjalučke vrhovine, glamočku nošnju, grahovsku, podgrmečku, onda dio usore, bihačka i tako dalje i tako dalje. Koliko je to? Evo, spomenuli smo tako mala mjesta, a svako mjesto je imalo neku svoju sitnicu i ja onda neku svoje obilježje, tako da vjerujem da mi nismo mogli ni sve obuhvatiti to u ovoj jednoj kratkoj prezentaciji. Sigurno. Imamo li nešto za Malšane ovdje spremno? Imamo, svakako pripremili smo, evo sada ćemo vidjeti samo tri fotografije, sve tri su različite, dakle prva se odnosi na Sarajevo, druga, dakle Sarajevo bošnjačka narodna nošnja, onda zatim imamo žablja kusora, to je katolička narodna nošnja, imamo predio glamoča, to je pravoslavna narodna nošnja i sve imaju, evo vidiš i sam ovdje na ovim fotografijama, sve imaju različite dijelove tih narodnih nošnji. Ono što je recimo, možda ćeš primijetiti, jedinstveno za sve ove nošnje su zapravo pokrivala za glavu. Dakle, ovdje imamo žensku kalkan kapu, zatim imamo fes, onda kod katoličke imamo krpice koje su vezene i heklane, zatim imamo šešir, svojstveno za ovaj šešir je što ima uski obod i zatim ovdje imamo kapicu sa novčićima koja je prekrivena maramom i imamo kapu. Obraćamo pažnju samo na par ovih možda manje poznatih termina. Evo recimo na prvoj fotografiji imamo pojas sa paftom. Pafta je zapravo ova metalna kopča, dakle ukras na pojasu. Dakle, to je za ženski. Jeste, za ženski dio. Imamo anteriju, to je duga otvorena haljina sa dugim rukavima. Ne mora nužno biti ženska, može biti i muška i ženska. Recimo ovdje isto imamo mestve. Mestve su zapravo bile jedna vrsta cipela koja se izrađivala od mehke kože, bez potpetica. Dobro, da vidimo što imamo na ovoj drugoj strani, u sredini. U sredini ovdje imamo cipele. Recimo, da, cipele i vidiš i obuća se razlikuje jako od podneblja, od godišnjeg doba i slično. Dakle, ovdje imamo isto jedan zanimljiv pojas koji je izrađivan od vune u različitim bojama, okićen ovim kićankama. Na muškoj narodnoj nošnji nailazimo na ovaj ukrasni peškirić oko pasa. Da, vidim. Onda na posljednjoj slici recimo imamo puno proizvoda od vune. Ovdje nailazimo na tkanicu. Tkanica je zapravo pojas, dakle imamo vunenu pregaču, vunene čarape obavezno u sklopu obje narodne nošnje i zanimljivo je da se ove čarape zovu srkletne čarape. Vjerovatno od vune hvata srklet neki. Ja, može biti. I primjećujemo ovdje dole opanke. Jeste, imamo i opanke i još jedan manje poznat termin je zubun. Zubun je u stvari, pa eto, najjednostavnije rečeno vrsta prsluka, dakle ogrtač bez rukava. Da, vidiš, upravo sam te to htio pitati šta je zubun, zanimalo me, ali sam čekao da nam ti još odgovoriš to detaljnije, ti bolje poznaješ. Dobro, evo vidjeli smo znači samo na ova tri primjerka, na ove tri slike koliko se ta nošnja razlikovala od mjesta do mjesta, a da ne govorimo sada koliko i zapravo postoji, jel tako, u stvarnosti. Međutim, ono što mene sada zanima, evo rekli smo koja je vrsta, hajde da kažemo da od čega se pravila ta nošnja. Šta misliš, evo da primjer krenemo, jeli, koji se to materijali najčešće koristili za izradu ovakvih nošnji? Pa, uglavnom su se koristili prirodni materijali koji su ugodni za nositi, dakle vuna, lan, konoplja i koža. Od lana i konoplje tkalo se platno za osnovne dijelove nošnje, košulju, gaće kao i ženske marame za pokrivanje glave. Dakle ovdje evo sad spominjem i maramu za pokrivanje glave. Na ovoj slici sa naše desne strane imamo dakle ženu koja izrađuje dakle ručnu narodnu nošnju, zapravo to je u pitanju krojač
ili krojačica koje su zvale terzije. Dakle, naziv za ove krojače je bio terzija. Dakle, ovdje na slici lijevo imamo jedan dakle, zlatovez, jeste, to je dakle vez koji je krasio narodnu nošnju, izrađen dakle koncem od zlatne boje i radile su ga zlatne ruke naših žena. Jo, kako divno. Ja sam zaista oduševljen kako. Zamisli koliko je to mukotrpan posao i dugotrajan proces da se izradi, zaista, jer vidimo toliko je ovih detalja, toliko sitnica koje sve tu ukrašavaju, sve one imaju svoje mjesto na toj nošnji. Ukratko, dakle, narodna nošnja se pretežno pravila od prirodnih materijala, od vune, lana, konoplje i kože. Dakle, od lana i konoplje tkalo se platno za osnovne dijelove nošnje, dakle za košulju, gaće kao i ženske marame za pokrivanje glave. Dakle, na ovoj fotografiji desno vidimo vrijedne ruke, dakle krojačice koja je ručno izrađivala tu nošnju, a inače krojači su se zvali terzije. A na lijevoj fotografiji vidimo jedan vez koji se u stvari zvao zlatovez, jer je rađen u zlatnoj boji i radile su ga zlatne ruke naših žena. Tako je, odlično. Hajde onda da kažem kako to je bilo lani konoplja, sad imamo pamuk. Šta možemo reći za pamuk? Dakle, pamuk se uveliko upotrebljavao u gradskoj nošnji, na selu se tek počeo upotrebljavati krajem 19. stoljeća i to najprije u centralnoj istočnoj Bosni, Posavini, zatim Hercegovini. Dobro, evo idemo mi dalje i opet mi malo prije smo govorili o vuni, ali evo da kažemo, nekako je vuna svima poznata, ona imala najveću primjenu i dan danas mislim da je Mala Raja bi odmah prepoznala vunu. Jeste, vunene čarape, da. Naročito, vunene čarape, da, i od nje se, evo šta kaže, izrađivalo se sukno, odnosno platno za svođeću gornjeg dijela tijela, i ovo ljetnu i zimsku. Da, kako ljetnu, tako i zimsku. I ovo mi je jako zanimljivo. Kako misliš, recimo, kako ljetnu, tako i zimsku? Šta podrazumijeva pod tim? Pa, to je bilo, kako su nas učili da nas zimi vuna grije, a ljeti nas hladi. Dakle, ona dobro reguliše, uređuje temperaturu. Aha, tako je. Mada se meni mogu ti reći pravo dopada ova torba. Jeste, torba je jako zanimljiva i nekako ovako slične torbe možemo naći i danas u prodaji sa ovako zanimljivim detaljima. Torbe i ranci kako muške, tako i ženske. Aha, dakle vidiš, trebalo bi to potražiti. Jeste, svakako. Mnogo. Međutim, ono što sam ja isto tako htio još dodati, evo da imamo i kožu, koja je bila isto pored vune veoma važan materijal, i od nje su se najčešće pravili, evo vidimo, pravila se obuća generalno, ali meni naročito za njih su bili opanci. I također još što me onako, što mi je privuklo pažnje su razna imena koja su opanci imali. Jeste, tako je, kao i inače u našoj Bosni i Hercegovini imamo dosta tih nekih termina, negdje su ih zvali putravci, negdje oputnjaci, negdje fašnjaci ili fašnjaci, eto ne znam, neće mi neko zamjeriti zbog naglaska, i možemo na slici vidjeti dvije vrste ovih opanaka. Uočavaš li neku razliku? Ono što meni opet privlači pažnju jeste svakako ovaj vršak ili rog. Mislim da ćeš ti bolje možda znati mi reći sada u čemu je poenta. Pa, prema nekim saznanjima, taj vršak ili rog je bio muški opanak, dakle muškarci su nosili takve opanke, dok su žene nosili ove bez tog vrška, kako su bile domaćice, vodile računa o kući i porodici, a ovaj vršak na muškim opancima je zapravo štitio nogu, dakle, od ulaska blata u sam opanak. Dakle, opet vidimo koliko je ta i narodna nošnja bila, zaista su pazili na detalje, na praktičnost i ko se gdje kretao. Ništa tu nije bez razloga i sve je to imao svoj smisao i ulogu i sami materijali i izgled. Da, slažem se, zaista. Međutim, evo, rekli smo da se i odjeća
toliko razlikovala, toliko je detalja, a primijetili smo i veliku zastupljenost boja, koliko je to šaroliko, jel? Sad, ja bih spomenuo ovdje recimo jedan dio iz te narodne nošnje koji je zaista bio čest motiv, a eto, nadam se da će se složiti sa mnom i da sam u pravu, ja sam našao da je, fes kao pokrivalo za glavu bio čest i kod muškaraca i kod žena, samo što su svojim oblikom negdje razlikovao, i naravno znamo da je fes došao u našu zemlju posredstvom Osmanlija, znamo da je Bosna bila pod Osmanskim carstvom dugo vremena, da je došla nova kultura i tako dalje, ali mi je bila zanimljiva njegova boja, pa sam ja našao ovdje da su Bošnjaci, muslimani, prinosili fesove crvene boje sa dužom ili kraćom kićankom, to je dakle ukras koji se nalazi na vrhu. Hrvati, odnosno katolici, nosili su neke zagasitije boje, možda nešto poput ovoga tu, dok su Srbi pravoslavci nosili fesove tamne boje, tako. Još sam našao jednu zanimljivost, da je čak na osnovu dužine i kićanke da su mogli odrediti koliko je osoba bila važna, odnosno koliko je važan položaj bio te osobe u društvu. A čak ko je imao više novca, bio imućan, mogao je naručiti da mu se izradi kićanka od zlatnog konca. Eto, opet neki zlato. Pa to je ono što sam malo prije rekla, kako sve u toj narodnoj nošnji je sve imalo smisla i razlog zbog čega je to tako. Tako, recimo crvena čoha, to je zapravo materijal, je bila dozvoljena samo vladajućoj klasi. Pravila su vrijedila i za obuću. Na primjer, jevrejske žene su se nosile veoma slično muslimanskim, ali im je bilo zabranjeno nositi žute i crvene čizme. Zamisli kako je to ženama teško padalo kada je neko ograničavao koje će boje nositi. Dok su recimo katolici i pravoslavci morali nositi obuću crne boje. Aha, vidiš, zanimljivo. Spomenula si koliko bi ženama bilo. Zamisli koliki danas izbor imamo obuće. Pa se ne možemo od ludnjih dogovoriti. Ali evo, prije smo imali jasna pravila. Tu boju nosim i znalo se tačno kako ćemo nositi. Dobro. Prema tome, i na osnovu boje smo mogli vidjeti šta nam otkriva ta nošnja, ali vidimo šta nam to još sve otkriva. Evo, recimo, jedan tu. Otkriva nam mnogo stvari, evo. Dakle, narodna nošnja nam može otkriti iz koje regije je zapravo ta odjeća, iz kojeg je sela ili grada. Dakle, ono što sam malo prije spomenula, koliko se razlikuju, dakle, selo i mjesto i grad, iz kojeg društvenog sloja, društveni status u zajednici, pa dakle status da li je slobodan, oženjen udovac ili slobodna udata djevojka, pa tako recimo baš na ovoj fotografiji, dakle fotografija predstavlja narodnu nošnju Vrnograča, odnosno Cazinske krajine, i naišla sam na podatak da dakle ženska osoba ukoliko nosi ovako dvije raspuštene pletenice preko ramena, znači da je slobodna djevojka. Zanimljivo. Dok recimo u Brčkom vrijedi neko potpuno suprotno pravilo, dakle ako ženska osoba ima dvije pletenice, znači da je udata. Dakle, nije djevojka, već je udata, jeste. Dok su slobodne djevojke vezale pletencu, dakle u jednu pletencu. Aha, vidiš, zanimljivo. Evo, spomenuli smo Cazinska krajina, Brčko, a obrnut običaj. Jeste. Nevjerovatno. Jesmo li još imali nešto? Onda, dakle, imamo prikaz žalosti, recimo, za preminulom osobom. To je pretežno kod pravoslavnih i katoličkih narodnih nošnji, gdje prevladava, recimo, crna boja. Onda zatim imamo povod kada sretnemo osobu i vidimo kako je narodnu nošnju obukao ili obukla, znamo da li je krenuo na neku večeru, vjenčanje, i to opet potvrđuje onu kompleksnost izrađivanja tih svečanih narodnih nošnja. Nevjerovatno. Mislim, evo, zaista sam oduševljen da je toliko svega toga moglo se sve saznati. Evo, samo na osnovu kada pogledamo osobu mogli smo tačno vidjeti, fes, jelek, prsluk, šta nam sve to još? Jeste, pokazuje. Ono što bih htjela spomenuti, ja rekla sam možda na početku sam provukla tu rečenicu, dakle, postoji
postoje čuvari naše tradicije, ne možemo sresti sada na ulici osobu koja je obučena u narodnu nošnju, ali zato imamo čuvare naše tradicije, a to su zapravo kulturno-umjetnička društva. Dakle, oni sa pravom se zaslužuju zvati čuvarima tradicije, jer među svojim članovima okupljaju ljude koji žele da se ne zaboravi tradicija, koji su svjesni da se samo zajedničkim trudom može doći do uspjeha. Ovim putem bih se zahvalila Kulturno-umjetničkom društvu Baščaršija, jer je njihov materijal dospio u naše ruke i inspirisani njihovim materijalom smo se odlučili baš za ovu temu. A ono što sam htjela tebe da pitam, jedna ptičica mi je šapnula da si ti bio član jednog kulturno-umjetničkog društva. Tako je, Ajla, ta ptičica ti je veoma dobro šapnula. Naime, ja sam bio prije nekih sada 10 godina otprilike, bio sam član upravo kulturno-umjetničkog društva Baščaršija, koje ovog puta pozdravljam srdačno, i u isto vrijeme pozivam našu malu Raju da se što više uključuju i u ovakva društva, iz razloga što, osim što ćete naučiti dosta o tradiciji, kulturi, naučit ćete kako čuvati tu tradiciju našu i to silno kulturno blago, između ostalog proputovat ćete nekim mjestima u Bosni i Hercegovini za koja ste manje znali, a željeli ste recimo obići našu zemlju, jer ona je zaista velika po svojoj kulturi i bogata je i treba tim mjestima posvetiti pažnje, a da ne govorim da ćete putovati i van Bosne i Hercegovine, ali ono najvažnije, upoznat ćete dosta novih ljudi, dosta novih prijatelja i evo, ja sam čak svirao 3 instrumenta, svirao sam u orkestru, ja nisam igrao, ali sam svirao sam gitaru, svirao sam bas prim i svirao sam saz, eto, tako da vidite, svašta možete naučiti u kulturno-umjetničkim društvima. Svakako, ja bih još željela zamoliti i pozvati naše mališane ukoliko imaju želju da obradimo neku temu koja se baš njima dopada, da nam se javljaju, da nam pišu, da nam daju svoje prijedloge, pa čak možda ako izraze želju da budu ovdje sa nama, da i oni sa nama prezentuju, da nam se mogu slobodno obratiti, da čujemo i njihov glas. I svakako na kraju ćemo spomenuti još nekoliko kulturno-umjetničkih društava koji su zastupljeni na prostor Bosne i Hercegovine, a ima ih mnogo. Dakle, ovo je samo jedan mali dijelić. Evo, hajde se možeš. Evo, hajde, mogu ja. Mislim, Baščaršiju smo spomenuli, njima smo se zahvalili. Možemo izdvojiti kulturno-umjetničko društvo Seljo, Proleter iz Sarajeva, zatim imamo Fadil Dogdibegović Dikan iz Kaknja, Sveti Sava Banja Luka, kulturno Kud Una, Bosanski Novi, Čajavec, Banja Luka, evo opet, Vrioštica, Vitina kod Ljubuškog, naravno Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Napredak, koje je rasprostranjeno diljem Bosne i Hercegovine, i zanimljivo je da svako ovo društvo na svoj način čuva tradiciju i kulturu naše zemlje i narodne igre, nošnje i tako dalje. Međutim, Ajla, mene su, ja bih volio da to podijelimo sa malom Rajom, to su bile ove riječi koje smo mi čuli, poput anterije, mestve, zubun, pa da možda ponovimo još jednom, evo makar nekoliko. Da, naravno, evo nekoliko smo izdvojili, a ima ih stvarno mnogo, ali evo, spomenut ćemo, recimo anterija je ženska gornja haljina, naprijed otvorena sa dugim razrezanim rukavima, kalkan kapa, to je ženska kapa sa resama, mestve, obuća od mehke kože, bez potpetica, pafta je bila ukrasna kopča na pojasu, šalvare, široke hlače koje su nosili i žene i muškarci, zubun je donji dio bez rukava, ukrašen vezom, nalik na prsluk recimo, i čoha je zapravo vrsta platna koja možda podsjeća malo na pliš. To su samo neke, možemo recimo zamoliti naše mališane da možda istraže još pa da nam pošalju poruku, možda za neki nismo ni mi. Prije nego se odjavimo, želimo vas opet pozvati da odigrate naš kviz i baš s tim ciljem smo vam prikazali ove najmanje poznate riječi. Da vam pomognemo. Tako je, da vam pomognemo da riješite naš kviz koji ćete pronaći poslije naše prezentacije. Imat ćete opet
dostupan link na kojem ćete se moći priključiti i moći se malo nadmetati jedni s drugima pa da vidimo ko će pokazati veće znanje, ili tako? Naravno, idemo mi odmah riješiti. Tako je, mi ćemo odmah riješiti, da vidimo, jer ne znamo ko je jedan od naših kolega je to napravio. Nije nam htio reći šta se sve tu nalazi, žele da vidimo da on nas želio provjeriti. Dobro, eto. Ništa, ostaje da se zahvalimo. Naravno da se zahvalimo našim mališanima, njihovim roditeljima, učiteljima, učiteljicama i svakako nam pišite i vidimo se u narednoj epizodi jer vam već nešto zanimljivo pripremamo. Eto, to je to. Vidimo se. Vidimo se, čao. Ćao.